لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله زيد قويتا قوتي الله يا الله زيد قويتا قوتي نملك سيطلتو دنيا فاخراتي سكرنا يا إله البيت. بسم الله الرحمن الرحيم جليتي فاروسا جلق بمكاسا درسيتي نساتو قويتا قو أني قبرساتي واني فاروتاتي هندو إسامالتي فارفدا هندينو ربي عالماتي سادا بمران وارقم سيسيتي بودس لبم سيسو لبون تسيتي إيقنا كان كاسو دندتي ساتي كوالتي كبويتا كفماتي وان فدي وجتا وان فدي ديسيتي تهيران تاسيسا مرا وان فديتي eenyuun gaafatu kuduraan kan isaati ol ta'ee gooytaan faarfame dhugatti ammallee ni faarsaa itti deebi'eeti yaa rabbi yaa gooytaa galanni kan keeti naa guuti waa yaada muraada kan kooti si galadhe ilaahal beeyti. Borachuu waajibaa harkaan shananii osoo waa takkallee keessaan hambisini hajjiin keessa jirti keessaa hin dhiisini an horii hin qabu maal godhan jedheni rabbiin sima keessaa yaada keen kutini kan horii hin qabne hedduudha namoonni kan rahmata isaatiin aslaabi rabbiini si haa geessu rabbiin kudraa isaatiin qabeenyaaf dhufanii dhabaaf hin hafanii hedduudha qabaataa maddii kee jiranii kan waggaa waggaadhaan deemuu danda'anii kan takkuma hajjii tana yaadatini isaanuma haa yaadachiisu rabbiini osoo ruuhin dhuute kokkee hin gahini osoo duniyaan isaan taane tadhaalaati si kadhanne ilaahal beeyti. Ani ijoolleedha maal godhan jedhini waan har'a baratan boritti oolani mataa si haateettu warruma yowaani maal wayi tokko ta'ee beekaaf wallaalaani yooma hajjuu baattee si ofii beekani nama deemaa jiru tokko barsiiftani sababa argattu dachaa dachaadhaani wanni yaada kana lafaa kaasefani hedduu nama argee kaajjiif dhufani qabeenya isaanii gaddangalaasani akkaataa hajjiirraa osoo hin barine kan waajibaaf rukni keessaa gaggatani kananna yaachise yaa jamaa ikwaani obbolaa miidhamaa jiru arginaani hadiyyaa si erge barsiisi bariiti si kadhanne ilaahal beeyti. Hajji wal barsiisuudha muraanni kenna dursame waan maalummaa isiirraa dubbanna islaamummaa keessaa shaneessu arkaanaan rabbi ifa baasee dubbate quraanaan beeksisi jedhanii wanta hajjii kana ibraahim kaliiliin sagalee olaanaan yaa rabbi mee maalitti lallabaa lana silaa homtuun jiru dachiin qullaa kana ati malallabii gurraan gahuun teenna kan kaluu jiraniif kan jiran fageenya kan olii kan gadi kan gamaa gabana kun yaabbii colleedhaan gariin lafoomii an hundu hin dhufanii hajji bakka kana jedhee itti himee khaliqni olaanaan ruuhin takka naftuu kaleessa waannaan warri rabbiin waame duraan azanitti si kadhanne ilaahal beeyti. Karaanuu godhamtee tola rabbiitiin addaan takkuun cinne akka gaafasanii namuu hima dhufa waggama waggaanii osomaa jedhanuu yeroon dheerannaani kararraa babbadee dhama'ee ummanni sheexaanni feeysee fi waan karaan ta'ini suuraa dhagaa mukaa achitti guurani namuu achii qaba balbalaa gosaanii sanumatti maqaa rabbii moggaasanii gabbarutti seenan waan ufii tolchanii kanumaan wajjinuu hajjiilleen godhanii barwaan naman goonin qabuu sheexaannini hagadii gadi ban gayanii gaabatti si kadhanne ilaahal beeyti. duuba nabiin ergee allahu rahmaani kaabaa qulqulleessuuf akka yoo duraani akka isa maleen gabbarree ummanni tokkochummaa isaatiin adda isa baasanii akka kophaa isaatiif taatu beeytiin kan dur keessa guute muudamu taabonni keessaa gadi yaasee najisa duraani haatti gabbaramuuf rabbiin tokkichini hajjiillee barsiisan ummata isaanii narraa fudhaa jedhan akkatti hajjanii akka nabii hajjeen hajjuudha beekanii namarraan fuudhamtu yoon dhufin karaanii ibaadaa marasii tartiiban himanii osoo waa takkallee keessaan hambisanii akkasaan barsiisan jibriilul amiini ummataan gayanii nabiyyiin rabbiiti si kadhanne ilaahal beeyti. Faa'idatul hajj amma bu'aa hajjiin qabdurraa dubbanna faayidaa ummataatiif kaahee rabbiin kenna namni niyyaa gaariin hajjiif manaa baanaan isa qulqulleessa rabbul aalamiina duroomeetiin gala duraan deegaa taanaan kan kana caalutu jedha yaa namana ati nama tolaa rabbiin bule taanaan hajjiin tee qulqulluu qeebalamtuu taanaan si milkeessa rabbiin jannata olaanaa
akkana jedhanii nabiyyichi kenna ittiin milkeessuu fi gabroota isaati si kadhanne yaa ilaahal beeyti. الله يا الله زيدو قويتا كوتي الله يا الله زيدو قويتا كوتي نمر كيسي تلتو دنيا فاخراتي سكرنا إله البيت. أعمال الحج وجيب أيه كيسا قبدي أجيني وقدني تكو أركان بواجبني مرأيسا بكودا تنباسني أفر كيسا ركني وطرب واجبني ميدور سندبنا أركان أفراني تكو فانسين ودا حجتني يعني عرف كيسا دابتو للموني طواف لفاضا قدوسة تيسوني إدو سفا مروافيق أفرفاني كان أفران كيسا تكيج أفناني حجين سرابت بيكي متماني بكبوان قبدو أكا هجي كاوني كفارا باسورا سوما في كلماني ما في دم له هجي كنفراني kanaafuu xiinxallii jabeessi qalbiini yeroodhaan qo'adhu baafadhu addatti si kadhanne yaa ilaahal beeyti. hojii hajjii keessaa waajibni waa torba hidhannaa miiqaataa hidhatuun jalqaba lammeessa seensa du'ee guutu waajiba arafarra turu haga yoo magriiba muzdalifa buluun sadeessuudha qaba halkan lamaa sadi mina buluu qaba shaneessa boolloowwan darbachuu tartiiba jaheessu rifeensa adatu waajiba yookaan gabaabsu sullashii sawaabaan kan dubartii ammoo kan saanii gabaaba waa xiqqoo kutanii haga qaccee kubaa xawaafadhaa mannaa xawaafuudhaan torba tolchaatii baradhaa yaa جماعة بابا واجبا في ركني أدام بابا داتي سكرني إله البيت بيكا غرا غرتي ركني في واجبا ركني يوكا بدو أجين تاتي دبا إتما دبي دراني ميقبان حاجة بيسيتو في دبتو ججبا يو واجبني بدي بكبو آكبا هجي بيكا ريسون كبو غرو تبان توكو كيسا بنان دي غرنا مكبا قلتي تنين كودا لاففنا مدبا بكا أرغتتي أمتا ددبا أتي كيسا نياتو الرابو سنبان مراه الرابستا مسكين مكاتي سكرني يا إله البيت. الله يا الله زيدو قويتا كوتي الله يا الله زيدو قويتا كوتي نمر كيسي تلتو دنيا باخراتي سكرني يا إله البيت. أعمال العمرة أما ميوان وجي عمراتي دبرا وعشان أركانا في واجبان عمرة تكفاني يادا وجبان توكرا لما فان طوافو بيتي ربي الرا صدفان الريدو صفا في مرورا كن سدين ركني هجي عمرة الرا ولما توفاشن لكون الرا سلما واجبا اتدم سجرا تكفاني رجو بك ميكاترا لما يسري في زادة واجبا كنوشن كنا مرتجي عمراتي سكرن يا إله البيت. الله يا الله زيدو قويتا كوتي الله يا الله زيدو قويتا كوتي نمر كيسي تلتو دنيا باخراتي سكرن يا إله البيت. أقسام الحج رئيسي بيكورا دوران درسني وصو هجي حجي كيسا إنسانيني كرا توكو كفاني متي حجيني حجين كان قدمتون كرا سديني الإفراد والتمتع والقيراني جدمتي واممتي مكاوان كناني كن سدينو باي أدام فقاتني أكاتا هدنا بكتي وجني مرتو غرغراني يا بوجينساني سدين كيسا كمي بيكوراتيني وصوني يا حجي كيسا إنسانيني سدينو سيفي ما تكما تكاني براسنا كني فدادو قلبتي سكرني يا إله البيت. yoo hajjiin yattanaddasii baaftanii ifraada jedhama hojiin akkasanii ji'a hajjii keessa umraa yoo gootanii hojii umraa finnaan eegasii ikkattanii yoo areegni isin biran jiraatanii guyyaa saddeessituu hajjii fidhattanii tamattu'a jechuun baraa kunoosanii yoo hajjii fi umraa waliin niyyattanii yeroo hajjii keessa mataa hidhattanii niyyaan keessa jirti geeffamte umraanii hajjii hojii lama niyyaa walii cabsitanii qiraana jedhama sadeessituun sanii tolchii addaan baasii jiru maani sigama gamana yookaan ollaa keeti sigaranne yaa ilahal beeyti. Qiraana jechuun kun sigalee maanaani walitti makuudha hojii lamaan sanii namni hajjiin isaa qiraana taanaani irratti dirqama wareega qaluuni tamattu ammoo kana ni oosanii umraa yoo lafichoo hajjitti fidanii warri hajjii keessan tamattu gootanii wareega gorraatu makkatti fidanii wareega qaluudhaaf hanjaa yoo dhabdanii bakka qalmaa bultii kudhan soommantanii sadi hajjii keessaa torba yoo galtanii jabeessa baradhaa wallaalaan tahini akkasirraan banne bor hajjiin tanteeti sigaranne yaa ilahal beeyti.
الله يا الله زد قويتا كوتي الله يا الله زد قويتا كوتي نور كيسي تلتو دنيا باخراتي سكرنا إله البيت محظورات الإحرام مي أما زيما وانتو تدوركمو نبني هجيك هدتي أديمو واباية تجرى وانترى دوركمو كندر حلال ما نتبيدمو وكدان زيما كيك دونمو كينسهم مرمو رفنسن هادمو يوفو ما انكو في قروه اللالمو هذا من ساتير ريكون تبتمو قرقون رقيفتو نكيني هدمو وفي اللين كدتو نمازين كادمو بننسي بدير راكمون العلمو وفني هدما انتوكم كايتمو متا هركافكو من ميلان هقوغمو وان دبرتين تين كنسانين دورغمو إسان نكايتو جسمي أمامو أكما دراني هما هلالمو إحرامتي سيرنا كان قدانمو أكسر رامباني باسم بلا شتي زكراني إله البيت واني همان كان ردت العالمو إرقا حرمت ورت دامو سن حجيني ساتو إران كيبلمو حجت ديبيو كبا وقالمو سنسي مقيسا ديسي بران ديمو ربي نجنا نتيسي وانمو Toni dorgaman ko yo kan argamu kafara kennama tokko hindifamu wal dadaba male akkati kennamu gari kalma hori gari masomu wan gari nyaata farakata arjomu kanati gaafadhu amma sittin dhumu yeroo tureerata dubbii keessan deemu atis baasuu qabdaa waa tanaan hin dhumu tana siif dhiisame akka hojii manaatti si kadhanne yaa ilaahal beeyti الله يا الله زد قويتا كوتي الله يا الله زد قويتا كوتي نمل كيسي تلتو دنيا باخراتي سكرنا يا إله البيت أعمال قبل الحج ulaagaasii guuttee yookaate hajjitte waan hojjattu jira duraan dursiseeti dursa galchuu qabda addunyaa namaati tan kaleessa fuutee waan adda addaati ta jecha afaanii arrabaafamaati dhiifama gaafatta abbicha ifatti mataa ittiin dhaabduu qalbii qabsiteeti abbaan hin dhiisin sun hin dhiifamtuuti hajjiilleen sin maartu haqa namichaati si kadhanne yaa ilaahal beeyti yoo amaanaa taates deebisa bicheetti yoo daldalaa taate obbolaa walitti walii beekuu qabdan galmee keessanitti yoo aanjaya ammoo hima kennuu itti waan dhufaan beekanii hanga galanitti eeganaan ta'uu batta rabbii kan keetitti akka qabdu hundaa itti beeksifteeti akkatti hin deebines ammuma murteeti siinqii siinqeeffatta waan halaala keeti irra caalaan siinqii sodaa haaliqaati si kadhanne yaa ilaahal beeyti الله يا الله زد قويتا كوتي الله يا الله زد قويتا كوتي نمر كيسي تلتو دنيا باخراتي سكرنا يا إله البيت صفة الحج والعمرة bifa hojii hajjiitti seenna amma dursan qopheeffattu wayaa adii lama yeroo si dhiyaannaan hin dhiqatta qaama ofirraa mulqita uffata hundumaa rifeensa bobaatiif gadhokataa qaama ofirraa fuutanii sun hin qabu homaa ammanii uffattu uffata ihraama tokkon marxifattu tokkon darbatama kopheelleen daasaa taan hin dhiiftu amma dhiqannaaf uffannaa kuni qophiidhuma uffata uffatteef hin hidhattu amma hanga bira geettu bakka hidhannaati si kadhanne yaa ilaahal beeyti bakirraa hidhatan miiqaata jedhama maraafuu himanii nabiyyiin alama kan orma haasa'uun nun fayyadu amma kan ummata keenna bakkeeyya lamlama yaman keessa jirti maqaa kanaan amma wayita qixasanii gayan niyyatama labbeeyka hajjatan jechuun kun amma jabeessi jabaadhu dubbiin jabduun amma yeroo xaahiraadhaan kaatanu adeema wayita qixasanii gayan lallabama dhiisus ni danda'u marti yaadu nama baay'ee sin fayyadu yaadachiisni nama sihii namni yaadu jalqabuma tajaajilaan hojii ofiitti abbama asii jalqabama niyyatuun hajjiiti si kadhanne yaa ilaahal beeyti duraanuu siifne hedduun niyyaa nama tiyya keessaa kamii beekun kunoo amma yoo ifraada taate akkana jedhama labbeeka hajjatan jedhee hidhatama yoo tamatuu taate tun silaa umrama labbeeka umratan jedhee niyyatama yoo qiraana taate walitti qabama labbeeka umratan wahajjan jedhama yoo namarraa hajjan maqatu dhawama awwaadheefi hajji baluu jedhama achirraa jalqabee dakkana rabbuma oduu biraa dhiiftee labbeeka allaahumma jetta deddeebiftee hanga geettu dhuma hanga beeytii dhufte ijaan argitutti si kadhanne yaa ilaahal beeyti
niyyaa garaagaraatiin makka dhuftani amma nama maraa tokkoma hujiini tawaafa jalqabdu akka niyyaatiin masjida haramaa yoo bira geettani dursanii tolfattu bu'a keessani taharaadhaan malee hin ta'u tawaafni bismillaahi jecha masjida seentani yoo isini aanje baabu salaamini gara bahaa jirti jiha safaatiin talbiyaani kottu kaabaa garraani wayaa ofirraa qabdan bobaa darbattanii ceekuu gara mirgaa qullaa hambiftanii kita hajarul aswad hoytuma dhuftanii beeytii gara bitaa keessanii dhiiftanii achirraa jalqabdu tawaafa keessanii yaa gammachuu wayda bakka san geettanii ijumaan agartee hikmaa rabbii keetii si kadhannee ilaahal beeyti